Danas sa velikim zadovoljstvom smo došli da ispratimo početak radova na fasadi Stojana Protića 34. Vi se sami kao ljudi koji su u medijima svedoci stalnih problema koje imamo sa fasadama u gradu. Ti problemi postoji iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zato što su fasade zastarele, decenijama niko nije ulagao. Ova zgrada je 63. godine i u ovu zgradu fasadu niko nije dirao od kad je napravljeno 63. godine, znači ne decenijama, već duže od pola veka. A drugi razlog je taj što ne postoji definisan odnos ko uređuje fasade, one pripadaju stanarima i neprosto grad i opštine nemaju mogućnost da ulažu u fasade. Ovde smo uspeli da nađemo način kako da se ulažemo zato što ova zgrada imala sredstva na svom računu, sačuvala je sredstva, tako da je to način na koji možemo da ulažemo u fasade. A druga stvar je, ovo najavljuje naše pojačane aktivnosti kad su u pitanju fasade, nastavit ćemo da radimo ovde i posle izmene zakona o stambenim odnosima koje čekamo, ja se nadam u naredni jako brzo, mi ćemo moći kao grad da kreiramo programe zajedno sa stanarima, u okviru kojih ćemo mi kao grad i kao opštine davati 20 do 30%, ostatak će skupljati stanari, plaćat će na duži vremenski rok i tako ćemo menjati deo fasada.